ni Kapitan Enteng. Mare, ibagam tuman ka ni Marituyang adumagas diti Tersinak, no, makitam. Nay, apay, saan kayo nagkit-kita, Maray? Saanon, Maray? Sipod idi impakita kwa na ginagatiddog alista anti utang na. Saan mo na nagpakpakita ditoy? Ay kat mabutangan Kasano aya kaatiddog ti utang na dito'y tersenam? Ay, no arigan sa nga kilometron, Maray. Nagatiddugan? Ay kat talaga ang mabutang nga agpakita kan ka, no kasta. Iso nga ibilbilin ko kan ka, Maray, nga inton makitam ni Marituyang. Pakibagam man lakan kwa na nga umay ditoy. Sige, Marikwanang. Ibagak dayta, no umay ijay balay inton madamdama. Nagpariir lakit din ti umay agtugaw dito'y arubayan niyaw, Maray. Impaaramid ko ngamin kan ni Enting dayta atiddog atugaw. Ta umay pagtugawan, dagiti kayat na nga agpariir. Akasken ka. Ay, makarelaksak talaga. No adak dito'y arubayan niyaw, Maray. Apay mat anak ko nam dayta. Apay, saan ka ang makarelax ijay tersena ni Marikwanang nga ayuyang mo? Anyamot ngay dayjay aba. Na, kaguram itan jay kumarita. Kasano ajak gumura, Maray, naglaing agsingayr. Ay, wan. Imbilin na kanyak, ano makita ka? Ibagak, amapan ka agbayad. Na, kita imbilin na pa yan kan ka. Kasano? Saan kamot kanon nga agparparangkan kuha na? Kita ti kinaalas ti ugali dayjay aba. Tatila pang ibilbilinan na. Kat no nagatidog magayam ti utang mo. Ay, makaungetak no kastalaang. Na, Ad-addan asa anak nga agpakpakita. Sa dino ay tinaggapan. Di tabalay da maribanang. Apay nagnakapay lang di talikod. Kit naglawa di ta kalsada pag naam. Makita nak nga rod dayjay abaak ako, Maray, kat singiran nak manon. Ni kumari makuhanang. At dapay aya sa bali ako, Marik, analay nga agsingayr. Isulaang mag... Ay kating ka makisarita Ay, jakla ugali ti makisarsarita iti baak anasungay. Ay nukas talang tugalay, magginura kayo Ay, uray pay. At damo dita ni ko, Marik, abanang. May ilang mga mayamot ti utang mo. Mailam mangak dayjay ako, Marik, akwanang badong. Nagado dita mabalin ko paglamangan. Apay nga ta. Saan matan almablabas ni Marituyang dito'y kalsada? Itay ko pa'y apadpadaan ang takasarita ko, ma. Ninanatuyang, ket no naggapo di tabalay ni Antibanang. Wan, iso nga rod apadpadaan ak dito'y kalsada. Saan mo na maure alumabas dito'y kalsada, kagawad? Ah, Gaputanag na di ta abandan eh. dita karutan? Wang, di ta tinagnaan na nagawad. Ay, talaga nga ilemlem mga anak ah. Apay nga minaya, kagawad. Singsingir nga rodyo utang na. Saan mo amasingir ni Nanatuyang? Ket no nalay nga glemeng dayta. Ay, saan na mabalain? Ipabarangay ko. No saan nga umay agbayad? At danto manin maipabarangay abakait, gapo iti utang. Ay di ka mabait, tuya. Pagbain na kumangay. Dayta utang mo kini kumari makuhanang. Imbis sa mapan mo bayadan, ilamlam mga mkiday. Apay, amin kayo, day talaki din, ti kanayo nyo nga ibaga kanyak. Makauma kayo. Kitpudno mo nga main. Ay, iturog ko man langag. Ay nasayaan, mate. Wan, tapno malipatak day tanga utang. Di mo liplipatan Lumakaring ka, agluto ka na dagaw. Kamadong, mapankan samot ijibang kagmaw. Wen maray. Kahit ni Marituyang ngay. Kaya nakano ti maturog, maray. Ay, aginanamot ah. Wen tapno makainanamod amang pampanunot ka dagiti utang na. Ay, wan gayam. Nadakamat mo matlangan ti may papan iti utang. Mabalin ka di nga ipalagip mo kankwana, ti may papan iti utang na. Kanayon ko nga ibagbagaday tamaray. Nga umay na bayadan, ta nakababaingking ka.
Ti problema, saanen nga agpakpakita kanya? Ay, pasensya amlatan, Mare. Mabain nga main. Awan mo ti rumbeng apagbainan na. Umay atag sarita kami maipapan iti utang na. Bayam, Mare, tay baon kontaw. Mau, kagawad. Nakapanimid ka mo't di talamisaan, Mau. Ay, pampanunutak nga men, no kasano asingirak ni Marituyang. Apay panunutam kat kumarim, mat. Ay, saan ka minsan nga agkumari? Ta saan mo ten nga agpakpakita kanyak? Kaya't mo asawain. Talaga alikliklikan na kan. Wen kwarog. Dinan kaya ti makisarita kanyak. Pagsaritaan yung lakumanday ta. Saan yun nga idanon iti barangay? Kasta ko maatalaga ti kayat ko ama pasamak. Mahala day ta itinasayat a saritaan. Hey. Iso asaan mo kumauna panunutin day ta abanag. Hindi na pa nakijibangkay. Nakaturog day tuyatuyan. Aging gaita simbang petakan. Nakaturog pa lang. Ay, sana mabalin day tuyan. Naskin aringat. Hoy, tuyan! Magiling ka! Mano aya, di utang ko, Maray. Ha? Magsasaumay. Ang nakakidam. Ala, bayada ka tapno awan makunkunam. Ay, agtagtagainap. Ay, ring ka, tama pa naglutaw. Hoy, tuyan! Agiling ka na! Ay, anay! Apay nga kidil ka! Kitsan ka magayam nga giring? Apay arining nak! Simang petakaw na nagapoy di bangkag, kit mabisinak. Awan pa'y naluto mamakan. Ay, inturog ko. Tapno saan kon apanunutan di utang ko. Ngam natagtagainap ko maglata. Makitam dayta. Dayta ti pamanagnag asaan mo amay tarayan dayta nga utang mau. Urayan niya pa'y tararamidam. Ay, dandanin Maray. Dandanin maibus ti pasensya ka ni Marituyang. Mapankunto at talaga ipabarangay. Ay, ipagpagapom lakuman iti panagkukumari tayo. Ay, saan ama balain? Imbagmat kuman o may makisarita. Saan pa'y nga may nakisarita, aya? Saan pa'y nga road? Ay, talaga ang mabutang. Ti kunam kit day, ay awan babain na. Nagpuskol ti rupa na. Kat bareng umay to agbayad, ta saan la asyak ti mangibagbaga nga umay agbayad. Kinasarita nga tan ni Kapitan. Wen, kinasarita na day jayan, Mare. Ay umay to kumangarod agbayad iti kabiitan na panawan. Yang ay tararamidan. Di ka pala maturog. Maturog ta na. Ay, diyak kaya ti maturog. Matagtagainap kung tumanan ni Marikwanang nga agsingsingay. Kita niya nga ruting karamidan. Uray iti tagtagainap ko. Agparang lata ti rupa ni Marikwanang. Kahit nakaisa mo no nakakusilan. Kas lang umirnger alyawn. Esas, nakamamakarupa no kasta. Anya ngay taramidak ba daw? Ay kating kaagbayad din Hindi pa ngay bagbagak na itaking ka. Ikanak man nga rod iti pagbayad ka. Tamapanak agbayad daw. Itaman da ita. Siyak pa'y lang mo timang iti pagbayad mo. Ikat baybay amlat nga rodin Akanayon ko matagtagainap ni Marikwanang agsingsingay. Anya nga taayat ti pagsarsaritaan da kwarog kun pariba daw. Apay, pati dayta, pagproblemaam. Una, tay da pa'y nga agsarsarita. Kay, adda nga rudnas ken apagsaritaan da. Apay nga inayaban ni pariba dong jaglaklako iti ice cream alakay. Ay kat gumatang da. Sapay didakmot ayaban. Ay unay kan. Amin lakit din kat madilaw mo. Ay sus, gimatang dan. Ayabambot tagumatang ka no kayat mo. Numabalin ko mati utang, ta utang. Ay. Di nakita ni tikas ta inteng. Tauray siya kat awan kwarta. Ay sus, pimbana wun jaglaklako iti ice cream. Kay, apay nga rod makasangsangit ka. Kahit ko nga ron ti ice cream. Na, ay agtal na ka man.
Kas kalaubeng. Hay, Awan nga rod igatang ta. Ay, claim ko ba? Ay, agyaman nagtatabadong ha. Tayong gatangan nakiti ice cream. Pinautangan na gaya miti kwarta. Kat kunam mo ta kasapulan nyo kininana tuyang. Pudno na ita. Dahito nga pautang mo kanyak. Pagbayad mo't lang ni Nana Matuyang kini Marikwanang. Amok analaing kang agbayad iti utang tatabadaw. Siyak pa'y mati ko na, kwaraw. No binayadan lang iti utang, siyak ti number 1 akalaingan ngagbayad. Kunakon kay. Iso asan ka madanagan, kwaraw. Apay kumamadanagan nak. Agbayad aktuking ka. At danto pa'y porsinto na. Wow! Wen, siyak ti magpanagnag ang nagbayad kan iti nga kilometro nga utang mo kan ni Marikwanang. Marituyang. nakita mo maray, nga inyawat ko kinimari ko anang di kwarta pinagbayad ka. Wen nga rod. Nakita mo't maribanang abinilang ko dyan bayad na. Nakitak, mare. Kat, anya ngay itanti mapasamak. Ta nakasirseryoso kayo mo't adwa. Kasla dalat ta sakit tinakam yo iti tunggal maysa. Siya, kawanan ti sakit tinakam ko. Sika ngay, Marikwanang. Siya, awan mo't tan sakit tinakam ko. Ala, aglin namano kayo nga rudan. Anyang aglin naman no asasaw, maribanang. Jakla kaya ti makialamanaw. Ay oray siya, Na. san nga uso para kanyak dayta? Ay, no kasta, aging ginura kayo pala. Ay makakatkatawa. Oray siya. Pagkat-katawa kayo matan adwa. Ay makipagkatawa ka mutin, amaray. Ay katuan ang kakatawa tayo nga rudan at alo. Ang kukumari tayo manay. Ay, uray la si makitityan ko ang nagkatkatawa ijay tersina ni Marikwanang. Kahit mayatay, nakabayad kan. Una, iso nga rod anaragsak kami manen nga kukumaray. Kalpasan ang nagkakatawa kamay, nag-inistorya kami manen na. Kasta mo tisigod nga raramidin nyo Mayaton badong. Saan na kun akagura ni kumarik akwanang? Kain saan mo mo't nakagura. Ay saanan agkumari kami manen. Siyak ita, tiag problema. No kasano ka mabayadan ni kwaraw. Ay kat si kamutan at agpanunot iti dayta. Di nakiramraman. Anya, kalpasan na tinulungan ka, saan mo na kayat na may raman? Kaya't mo asawan, nagmay sa aklaan, ngagbayad. Warog. Anya ayati problema. Matulungan nak nga ta, antay. Ay katuan, apay kit din asaan. Saan mo't lang agbayad din ni tatabadong iti utang na kanya kantay? Ha? Imutang kan ni pari badong. Ay, apay a pinautangam. Saan mo't lang agpakpakita kanya? Kat no nagrigat asingiran day ja a tao. Intun kwan, inakladanugan ay, tadi mo't lagbayad ay. Ay badong, agring ka. Badong! Ay, Ho! ay, tagainap lagayam. Kunak nupod now. Na, unay ka ti panagkalindu sa mon badong. Natagtagainap ko. May dakano din nanog-danog na parinting kang kwaraw. Ay na, mapasamak dayta no saan kang agbayad iti utang mo. Nagmadin na tagtagainap dayjay. Dinanog dakano dito'y muging ka. Hindi kwan, dito'y abagak. Hindi kwan, pinabuksitan nak ni parinteng. Ay talaga nasakit Ay, wala. Nagsakit nga rad. Kalpasan na. Kinugtaran na kano ni kwaraw. Ay sos, talaga a pinagtinulungan da kan no kasta. Nga nga tatirumbang nga ramiday. Ang mga nupay-pay sundak nga may danog-danugan dagita nga gulitag. Gapulangit yung utang ka. Bayad kan tatabadaw. Ay, sus. Makaungungit sa amot ni kwaraw kan mare. Agtugaw ka, kwarog.
Imay dito'y barangay hall ni Kabadong tapno makisarita ken ka. Iti sumait. Ita, kasla kaya na mutin na danugan ni Kwarog, maray. Mano aya ti bayadam, Kabadong. Umaya nga ron makisarita. Ano mabalain, sa anak pa ilang agbayad ita. Saan ka nagbayad? Ay, makaungat ang katalagan! At dapat tuloy na dyan ibagak. Kat, anya tituloy na, Kabadong. Agbayad ak, inton makaapitak, jay mulak anatang. Oh, kasta at makisarita. Ngamnay, tong palam day nga imbagam, Kabadong. Ay, wun maray, tung palak. Ang saan kayo magkumanga agpakpakita, ay jay tagainap ka. Tagtaga-inap, tataba daw. Ibagam tuman kan ni Marito yang ado magasto dito'y tersinak, maribanang. Taapay, Mare. Di mo kunaan nga adamanan utang na asa nga kilometro. Awan, paumayom laeng at agkakatawa tayo manan. Day talaang, Ketuan amaray. agkakatawa tayo laang, ngam awan mo't katkatawaan tayo. Katno nagmayat. Naragsak ti agikinnatawa, maray. Panagkikinnaawatan ti kasapulan, tapno naragsaklat ta ti panagkakaaruba. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Di nakmanlapdan at tumulong dito barangay, tuyan. Kita man ti panawan ba daw, nagpudaw, mapangkaki din tumulong-tulong kada kapitan. Man ano kumaya, no napudat. Ay ngumisit ka manin kakaiso na apim mo daw kabasay. Mapanak tumulong aglinay dito barangay. Uraan niya pa'y tararamida mapananglapay kanyak, mapanak lata. Mala, makamuka. Apay, sa dino, ti papanam, Kabadong, nakakalugong kamot. Mapanak tumulong aglinay maray. Saan ka day? Nga iso ti inwaragawag ni pare Inteng, hindi na minsan. Ada aya inwaragawag na. Kuna nang agtitinulong tayong aglinis dito'y barangay kabildatan. Ay, adda gayam inwaragawag na akasta. Ay, ijak nang gaga. Ay, unay kamutin maray. Si Kapay ang number 1 akagawa, dito sana nakangag. Nangag asiguro, da ito'y makinkannawan alapayag kaw. Ngam rimwar dito'y akin kanigid alapayag kaw, Kabadong. Happy birthday, tataba daw. Ay, sa kwa birthday kwa raw. Iso asar ding anak man nakabkablawan. Ah, kunak no birthday. Ta, agpainom ka kumak. Anya, agpainumak. Kit nabarbartag ka lang aruday. Saan ba yung unay? Saan na kasi ngayon, kwa raw, tamapanak na balay dyan na singad akong pare. Ha? Hindi balay ni uncle ko ngayon, Teng. Kito na. Mapan ka, numasangputam ni uncle ka. Apay, awan dita balay daya. Yung kagarot kitain. Tamapanak man nagkita iti ag-birthday. Imbag lang at gumatang iti arak. Ay na pare, pasensyakan Awan ni Inteng ita dito balay. Aywan, talaga nga awan. Tada di barangay hall. Napan naki-birthday ni Inteng. Naki-birthday. Kunak man naglinis kami dito barangay. Adda aya imbaga na akasta pare. Adda maray, kinuin waragawag na nga raw. Ay, nalipatan na siguro. Tanapan mo't naki-birthday. Sapay adu ti paki-birthdan na ita. Manujay kunana. Talon samot a birthday ti atindaran na ita. Ay, agasam da. Oh, anya ngay, kung nagtumot kang ka, awan ni Kapitan. Kastamot nga adda na panan, dagiti kakagawad na. Dagiti matanod na, puro da na barte. Ay, wunyarat. Nalalistukan to pa'y ngamin ngam dagiti opisyalis. Kaya't kung arod mo ti tumulaw. Ay so, saan kan nga ginlalaing?
Nagagagat kan tupay ngamin ngam ni Kapitan. Ay, napanal ako man nagbangkagay. Nasaysaya at pay ado kuman tinaimulam anateng. Marikwanag, sino dayto nakadumog dito'y lamisaan dito'y tersenam? Di kuarog dayta. Nabarbartek iso naturog ditan. Ay unay metten. Amin da tanod maray. Nabartek da. Kat ni Inteng, napanmet nakiberde. Mapanak met kumaa. Taoray dagiti padak akagawat ket napandamet nakibirthday. Ngam aglako akmet ngamen dito'y tersinak. Kat no imay ni pari badong ijabalay. Ang dagayang plano yung opisyal ng aglinis dito'y barangay. Plano da Sa nakakaraman dita. Ne, apay ngay asaan ka akaraman, Mare? Kat kagawad ka met. Ay, da kapitan laeng tinang plano iti dayta. Sa anak akaraman, ken may sa, jak masangaw tanay aglaklako ak dito'y tersina. Hay, una yan tibusog ko anak birthday. Ay, dandanin jak makawuk. Ay, impaturay mo manen anab-nabsog ka iti kastaunay. Ay, birthday ko naman. Ay, no panganan, nagalisto ka. Ngam no responsibilidad mo dito'y barangay, di mo mataramidan. Naa, responsibilidad asasawan. Inwaragawag mo gayam nga aglinis kayo dito'y barangay. Angam sa dino tinapanam. Napan kamot gayam na ki-birthday. Ay, oo nga. Ay, ita ko madi pa naglinis, may. Ay, sino't nang ipalagip ka? Ni pari badong. Imay pa'y nga ro dito'y balay. Ay, ibaga ko maapospon. Tanapan ka na ki-birthday? Ay, di ka lang mabain. Ituloy ito, intun, awan ti ag-birthday. Maray, kaya't mo ang mapantamot maki-birthday. Sa dinaw tayan tag-birthday maray. Adda ag-birthday di tabagatan. Adamot di talaod kendaya. Naa, amin samot asulin ti barangay ket adda ag-birthday. Isong nga rod mapanta. Ay na mapan kami laengen agmulakin ni badung ko ijay bangkag may maray. Sayang ti oras. Da kayo kit dimot, puro kayo bangkag, puro kayo trabaho. Saan mi gaya makayat asayangan ti oras ken panawon may? Sa bagay imbitado ngamin amin nga opisyal kadagiti birthday maray ng runa ni Kapitan. Kasano nga ijay barangay haul numapan kayo amin makibirthday. Mangrikep pay laeng Kastoy tersinak, mangrikep pay laeng. Mapan ka manen maki-birthday. Apay, di ka lang maumuma. Ay, pakauma ako mangay ket nagadu amakmakan. Manon nga aldaw a birthday tinapnapanan nyo nga opisyal. Aha, Kasanon, dayto'y barangay tayaw. don't worry ka di. Sana mapukaw na ito'y barangay kabildatan. Angam da kayo nga opisyal. Mabalin kayo amapukaw. Nubaybayan nyo dayto'y barangay. Ay, tilan tumot ngamin pampanunutem. Saan kami ang mapukaw? Mapanakit di maki-birthday. Umay kakit di. No, di mo kayo, di isuputan ka iti pansit. Manon nga aldaw ang nakarikap dahil ta barangay hall, tuya. Binilang ko, nasuruken ang makalawas. Nakaadutan iti naimulay di bangkag. Ang awan sapay mo tinagapuanan na iti barangay official tayo. Anya ngay kumati magapuanan da, ket kanayon da nga awan, mapmapandalaeng met makibirthday. Hinapod na, manon alawas adya nakikita iti ultimo lipuspos ni parentay. Kasanaw, kanayon met amapan makibirthday. Uray ni Marikwanang, naawis meten amapan makibirthday. Awanay, ginwaragawag na idi ni parentay nga panaglinay iti barangay. Ay kinalipatan nan aday ta. Oray dagiti tanod na, simado damitay. Jakon kaya ti agpasada. Jak meten kaya ti agrunda, anday. Nay,
Kasanun da ito'y barangay tayo no kasta. Bayan mo na. Si madutak matain. Ay na saan mo atultuladan ni Uncle Mo, kwarog. Sino ay kumatitulada kat isumat ti kapitan? Ay, awan pagbanagan, tinasadot a tao. Imbagam ko madayta ka ni Uncle Kao. Bye-bye, Amon. Ta saan na nga amo ti mabagbagaan di Uncle Mo. Uray dagiti daduma kakagawad. Kanayon kuida makita ka dagiti birth dyan, kas kada kasaran dito'y barangay. Padamot la ida ni Uncle Kao. Nga isulangin ti pagalistuanda nga ramiday. Nagmayat gayam ti maki-birthday kapitan. Nagadaw ti empatik out da kanyak. Kunak tumit ka. Adan tupay ka di sa bali a birthday a papanantayaw, kapitan. Adu Napuno di lista ak itinagan dagiti ag birthday kan ag kakasar. Ay, nakaay-ayat man lo kasta, kapitan. Naragsak tayo amin nga opisyal. Kanayon tayo nga imbita daw. Ay, kuon VIP tayo pay. Iso nga isulangin, ramiden tayo nga opisyal. Eh? Ti umatindar ka dagiti birthday kan kasaran. Ay, kuon Adu, mati agayap. Ay sus, badong! Nagsamukan da ito'y barangay tayaw. Jakpay kit din makita da tabalay da kapitan kan maribanang. Uray di barangay haul, karurutay. Oray da ito'y kalsada. Nagnangataw tiruot na. Wine, dimpay ki di makita niya masabat ma. Manumit na namang lukat ni Marikwan ang ijay tersena na. Ay kadagboda na, dagitila ko na. Kasanaw, inaldaw damot kanong amin amapan makibert-birthday kan makikaskasar. Saan laday ta? Inaldaw da pa mapan makibunbunyag, makilamlamay. Na, no kasta, oray dagiti tanaw, isumo lang tar aramiden da. Kitoy na. Dagita pa'y matapas pasuro ni parenteng ti ko na. Ay na, imbag kada kayo kan ni Pari Badong Tanapan kayon sa mananaglako itinatag. Ayun amaray, kagap-gap pumila ang ijay ilay. Ay, no kasta. Ado manen ti kwartayo. Ay katun, amaray. Nagagat kayo ngamen, marituyang. Ay madamag kuman maray. Adda ka di pa'y dagiti o opisyal tayaw. Adda da pa'y met mare. Mabalin ayamot amapukaw da. Nga main, saan mimot ida na makitkita? Kasanumot ngamen. Kanayon da iti kasaran. Berjan ken bunyagan. Ay na, inaldaw la ka dain nga dat atindaran da apakipalanitan. Ay, wan mare. Kanayon mo't ngamen nga imbitaran da ida. Ne. Di na madung parit ako raw. Naglawan na ito'y kalsada pag na. Pasensya kan tata ba daw? Saan ka kami na makita? Lisyan ka. Ang sumabat ka lang sabay. Nakainumak kami na naggapo dita birth dyan, ti may sa tanod ka. Kasano kaya makapagronda kayo? No kanayon kayo umot na nabartag. Da kami lang nga tanon, ti kanayon na mabartak. Uray dagiti kagawad ni Uncle Kao. Kanayon damat lang nga mabartak. Na yun ti kasta nga rami dyan. Uray to pa ni Uncle Kao. Nabarbartak mate. Kaslay panakil mo pa ya. Saan mo tata ba daw? Nga miso nga minti uso itan. Makiuso kamat nga mina. Yala kaya dahi ta makiuso-usaw. Uray awawan mo ta. Mapana lagbang kagin ah. Arak mapay. Ikanda kiti arak. Adda ka dito'y balay inteng. Nalpasen ti kasar nga inatindaram. Nagunak no madama pala. Awan arak dito'y balay. Sana bali. Tendon bigat. Ada kasar nga tindara. Ano bigat? Sabadon sa. Anya asaba daw. Lunes inton bigat. Lunes pala. No kasta. Awan kasar inton bigat.
Bunyag ti atindara. Lunes, Enteng. Saan ka di arumbang asumrek ka ija barangay hall? Ay, awan ti makan iti barangay hal. Ba, Ije bunyagan na. It ulyukin. Oh. tapno ammom. Adon ti mas daaw. No apay akas laawanen dagiti opisyal dito barangay tayo. Busy kami nga ron. Bisay a makipangpangan. Inikwaro nga ta. Nakaawid nga tan. Ay, may samot day dya ka anakam. Ah, Tumultuladen ken ka. ini nga ta marikwanan. Nagkikita kami di kasaran ni tay. Naglingag. Balsi. Number 1. Akagawad. Isu analingag. Balsi. Uray gayam ni Marikwana hangkat naawis yumutan. Naglingag. Nga agsala. Ay, umayak kumagumatang dito'y tersina ni Marikwanang Maribanang ngem nakarikap met gayam. Ket no napanda ka no ijay kasaran. Amin dagayamang. Ket wan. Ay, nagadayon nga iti paggatangan ta nakarikap met to'y tersina ni Kumari Takwanang. Ay ket anusan tan ati magna aging ga ijay junction. Ay, nagrigat no adayo ti paggatangan. Ay talaga anarigat mare. Ang awan met pagasukar iti kape. No saan ta nga anusan amapan ijay. Umay ka man partneran, Kapitan. Sige. Partner. Naglaing kamot gayam nga agsana, Kapitan. Ay, oras ka. Naglaing ka matang. Kapitan! Kapitan! Nay, unay ka matang. Agsalsala kami. Disturbo ka. Kuha, Kapitan. Isardeng nyo pa'y tagsala. Kano ka may mayatan ti panagwidawid ko pagsardengan na. Sinurrek na ngamin ti barangay hall. Asus! Anya! Oho, agsasala tayo kiti. Ay, Kapitan, nasken adenggam ti ibagbaga day tatanod. Adaya ibagbaga na. Ulitam nga ibaga, tanod. Kuna, Kapitan. Sinurrek na kita tatakaw ti barangay hall. Ay, sus. Ha! Asinot ng sarak. Anya nga ti nalada. Intayon, Kapitan. Ayaban tayo dagiti daduma at tanod. Kasano man kit saan pa analpas ti panangan. Sayang di urayak ama ang anger ako kontinuang. Ay, awanan ti computer dito barangay hall. Tinakaw dan. Ay, adagayam agtatakaw dito'y barangay tayaw. Ay, aduda ka nun, Kapitan. Ta saan tayo mat ngamin ang makitkita. Saan da tayo nga ron na makitkita isong agtakaw dan? Immadudan. Taore dagiti artek. Immaduda mutten. Ha? Apay, nagbiit ba't ngayon madudan? Adon dagiti mapaspasamak dito barangay, Kapitan. Asaan tayo nga amaw. Kagura da tayo pa yun dagiti kabarangayan tayaw. Jesus. Ha? Ay, ninsamot paribadong tinakatakder di taigid. Iwan. Jesus, agkuskusilap kit. Ouch! Anay ko, makatudok ti kusilap na. Uwin garod Kaya't asawan day ta, Kapitan. Nga iti sumaruno, saya atin tayon ti trabaho tayo kas opisyal. Anya tinaramid mo di ta barangay hall. Ket ammom lang aruden akanayon anakarikaw. Napan ko kinusilapan dagiti opisyal. Nang nangro na dadya kumpare ka, Kapitan. Anya, kinusilapam amin ida. Uda, nagsawsawak ijaya. Inong takida. Kahit anya nga'y timbagada. Ikan tayo kano ida, ti may sapay agundaway. Anya nga'y matimbagam. Kituwa na, kunak, bantayan tayo ida. Dahita, tinaskin nga ramiden tayo. Saan na mabali na, baybayan na ito, barangay tayo, akabildatan. Ay, katuan Kasta tatabadong. Agbantay kayo di ta barangay yo. Palagipan nyo dagiti opisyales nyo. Iti kanito, ngagliway na. Ala, sige. Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng.
ni Kapitan Enteng. Makikita niya makikita, kwaraw. Di ka din napinta sa balasang amagmag na dita kalsada. Along hair, tidakda ka matang. Anya balasa nga sasawag. Di magmag na di igi di tiala, di da kamatay. Di manahok. Malamlamin sa may kwaraw. Natuduan nga main. Kaya nan sa tipumudot Makin manok nga taday ta. Manok, adag iti karuba. Saan ka nagtagtagari? Tingnak tiliwain. Ano ba yung tiliwam? Malaming gayam. Papudutin ta. Ha? Nya kay kwaraw. Napudot di manok at iniliw ka. Kas jemot gayam ti kayat mo asawa na papudutin ta jay manok. Ipaburik mo't gayam. Isumay. Nagkapoy ka na ya. Naluto na, nalukningain. Ay kat mapanang nga din na gumatang iti arak. Tarugyan tan apulutanain. Kasano ngayon no at namang birok iti day jay manok. Ay kat ibagama di mo nakita. Ibagama di mo amaw. Nagsimple. Iso ngay sagana mo, dahito lamisa na paginuman ta. Excuse me man paray. Di man serrando ito pag nakamapan gumatang. Apay sir-siraan. Birbiro kak jay chicken ko. Ay, amangan mo nakitam. Ha? Ay, awan mo tinakit-kita paray. Nangisit nga adatapingar na. Adat sing-sing iti may sasaka na. Ay, uwin. Ay, nakitam gayam Ababati sipit na. Ay, uwin. Iso. Iti pa nagtaraok na katkastoy. Kakakaok. Ok, ok, ok. Ha? Ay, kuna man nukas tunay. Ay, iso. Ha? Nakakitaam. Itay ko pa'y abirbirukin. Ay, jak nakita paray. Di mo nakita. Sana pulaos. Awan tinakikita ka manok. Isong aglisikan dita pag na. Pangbirukak nga tan. Tulungan tayo man laangan ni Kapitan amang birok ije manok na amapukpukaw kabadong. Ay, jak lamasangot. Agbirok iti manok. Iti makin manok, maray. Itay pa nga minyag birbirok ni Kapitan. Gumata nga man kidi iti arak, maray. Imbag pa daytoy arak alakok tamabili, ngam to'y bagas. Dua butilya, tiga tangek. Nay, dua pa'y gayam. Apay, aginom kayaw? Asino ti kaduam nga aginom kabadaw? Ay nainteng, uray no agmalmalem ken agpatpat nagkang agbirok ija manumbaw, saan mon amabirukan? Tapay asaan. Napanlang nagbirok mo't iti asawaan na. Uno chicks na. Ay ti kunamkit di akat pinartidan. Nagturad mo din ang partin. Manok ti kapitan, partin na. Ay, kunagtumot ngamin ken kaidi nga ikulong mo. Angam anya tinaramid mo. Binaybay anakawalang laeng. Anya nga ita, awanan Ay, ayan ni Kwaraw. Nay, apay abirukam kanyak ngay. Nagmalmalam ajak nakita ni Kwarog. Ipabirok ko man di manok ko. Saan nga mo ni Uncle Kao? Nga dak dito yung makiin-inumkan ka, tataba daw. Apay nga minanaskin na mamon na ngay. Sigurado nga minabirbirukan nakmanain. Tapay aya. Ibaw nakmanin na. Menya mo dito ang uncle mo. Naglay nga gibaon. Kat mutila pang ibabaunan na kanyak. No ibaw ni Antay, imbis nga iso timapan, siya katibaw na. Iso nga ron asaan ka pa'y langag pare-parang. Ibusin ta kay di apulutanin na ito'y manok na. Manok ni Uncle ko na ito'y pulpulutanin ta. Way, birbirukin na. Ay, Kung nakangajak amaw. Alang nga ngaypod noking kwa na. Sige, kwaraw. Agsyat ta kay day. Imbes nga umayak gumatang iti Ricardo, ay saanan? Umayak laangan makinistoryakan ka, Mare. Anya nga iti istoryaan ta. Ay, jay man manok ni Inteng nga napukaw. Ay, saan na nabirukan? Mabirukan na pa'y ayaday, jay. Pinulutan dan Mare. No asino man ti awanan baen anang pulutan. Maray, adda malagip kaw. Anya day ta, Mare. Kano imay gimatang ni kabadong iti arak, dito'y tersinak.
Kasla ibagbagam nga iso tinang pulutan ijay manok ni Inteng. Adalakit di kadwana Ay katuan Asino nga ta ti kadwana? dayta ita tidakkel asaludsod. Nakitam ni Kwarog, Maray. Saan ba't, Mare? Amangan mo't no iso ti kadwana. Ah, Birbirukak ni badungkaw, Kapitan. Ta saan mo tan anagaw-away manipod itay bigat. Ay, di mo birukan kanyak tadyak induldulin ni Badong. Damagaklaang ano nakitam ni badungkaw. Kung nanamit mapan gumatang. Na, naggatangan na ngay nga ta, Kapitan. Kat di ta asidag atirsin ha. Alangan mo't nga umadayo pa lang mapan ijay bikol. Kaya't mo asawain, di ta tersina ni Marikwanang tinapan na naggatangan. Iso ni Marikwanang, ti pagdamagam. Ay na, Kapitan, kasanong agdamag akin kwa na, kano adda sungsungi na. Ay, gagangay ti baak dito. No agdamag kalaang asaan ka agumatang, pero may tikusilap na. Di gumatang ka ngamin. Kano ba sila ang tigatangam? Agkusilap lata. Pasensyaan yun at baak nga ron. Talaga akas ta ti baak. Kag si kangay mo't, Kapitan, sa dino ti papanam. Birukak jay chicken ko. Ah, saan pa'y mo't anagawaid? Saan nga rod? Maala, bayam, Kapitan, tainton masabat kaw. Ibagak nga agawi dun. Tatabatang! Ay, tatabatang! Ay, nakaturog ka matay. Napay ngayon, nakadumog ka mutlat talitan. Nakaturog ka talagan. Igupon na pa'y kumati, nakamalukong adigaw, nagdumugan na. Ay, jak mabirukan ni Kwarog. Uray di manukaw. Jak mabirukan. ay, narigat ti mapukawan iti taraken, Inteng. Ay, kinuuray ni Pare Badong ke birbirukan ni Maretuyang. Ay, nagpupukaw damutan. Saan la ataraken? Ang uray tao, agpukaw. Nunap na pananda ah. Ay, nagsimple a panunutan. Panunutan ti anya. Jay mapukpukaw a manok mo. Pinulutan da Pare Badong ken Kwarog. Pinulutan din. Ay katuan awan damot adwa. Sana mabalain nga ramidin da day ti manok ti Kapitan. No ti tao a makasidsida iti manok. Saan nan a panunutan? No asino ti akin kukwa iti manok. Ay, napanla nagaram ti manok ko. Iso saan ang nakaawin. Tuyang! Tuyang! Ayan na dyan kapay. Ewan ni Nana Tuyang ditawi, tatabadawang. Hapay ngawan. Kitno balay ko na ito'y ayan mau. Kaya't mo asawan, dito'y balay mo tinaginuman ka. Kituang, nakaturog ka pa'y nga raod. Ay, sumagaya makadigdig ko tayo ito'y rupak. Una, na ipasubsub ka iti sa nga manlukong adigaw. Ay, wain, malagip kaon. Igo pag kuma, agam nakatulog ak matay. Naibusan ti pulutan ta. Uray ti arak, naibus matay. Ay, kitagawid ako na. Kasano ngayon dun makakita tanto manan iti manok ka malamlamain? Ay, kitiliwin tanto manin na. Lamawin ta, tapno pumudaw. Apay, sa dino tinagapwam. Ay, unay kapatid to yan. Umuna nga adang ko pa ilang nito yung daw, nakabanikas ka na masang pada. Ha? Song batam ti saludsud kaw. Naginom kami lang kinikwaraw. Kunakon ka, naglamang kayo ang naginaw. Nung makita na nga gininom mo, may naktumanan banbantayan ay. Asinaw tigim matang itiarak. Pati daytad, damagan pa eh. Saan amabalin nga umunag ka dito'y balay? No saan mo asong batan amin dagiti saludsud kaw? Siyak, tigim matang. Nangalaam iting gatang mau. Ay, kikwartak mo ita. Awan mati kwartam. Siyak lang tada kwarta na kadata. Apay, si kalang nga ya. Katuan may. Nakabulsa lang jay kwartak iti daster kaw.
Ngam idi kita, naksayang iti duagasaw. Ay, pabasulin nak maday. Kay, asino kumangay ti sabali nga akin basaw, adda sabali ang mga la? Ket amangan ngay, nung taray ti pusa. Wino Ay, isik di ka. naman pabasulam! Namin anon akinupkupitan naksika, badong. Namin ano ngay bagbagam. Saan ka pa kinupkupitan na pulos ah? Kanayon ngagpukaw ti kwartak ija bulsa. Yaklag tagtagari idi ka. Sana nga kupkupit to yan. Kinudungdungwin kay ti kastaunay. Apay kumakupitan ka nga. Anday, anya iti mapaspasamak kini Uncle Kao. Kas makita mat, adda ijay suling nga agsa sa ibag. Uy nga ramot. Anya iti pagkaskastaan na. Ay, jay nga rod na po kao amanok na. Ha? Anda na po kaw amanok na, antay. Agpudno ka, Kwarog. Ah. Iso ka di dyan nagsangwan nyo kanit tatam abadong? Jay, kadi malamlamin amanok at iniliw na. Anya amalamlamin. Nabasa siguro, antay, iso amalamlamin. Tiniliw ni tata ba daw? Kunana papudutan na, ngam inlamaw na matinadagaws. Day nga rod ti ibagam kanyangkal mo. Ah, Tapno sumardengan nga agsa sa ibak di tasulay. si kalatan ti pangibagak, antay. Si kanton ti mangibagakan kuana. Sige. Di manaok, apagladladingitan ni Uncle Kao. Iso jay pinulutan mi kinitata ba daw? Ay, kunakon kahit. Ay nabayag at tinartarakan ni uncle mo day jamanok. Ika, sabali lang timang sida. Nimot nga mintata ba daw? Nakita na amalamlamain, tiniliw na adagaws. Amangan no isumot lang timang tiltiliw kadagiti daddo maamanok amapukpukaw dito barangay tayaw. Diyak mo antay. Mabalin nga iso. Taugalinan ti kasta. Yakon agibat bati iti uray 5 a kwartak ije balay may maray. Taapay? Na, kano nagpigsa nga agkopi ni badungkaw? Aya, no kasta, kinupit na diin may nainggatang iti arak, idi na minsan. Katuan maray, at dayamot kwartana. Kadya pinulutan da amanok, taraken ni Kapitan. Ay sus, nakababaeng kin ni Kapitan. Ay, wala. Manok ni Kapitan. Ingka katiliwan apulutanan. Anyalaangan nga iti bagbagan ni Kapitan ay mapanak ije barangay haul maray. Mapan ko kasarita ni Kapitan. Tata ba daw? Nakitak ni Nana tuyang anapan ni barangay haul. Bayam, mapan siguro makikapi ah. Ha? Mapan lang makikape? Kitwa na. Mapansa mo tagreklamaw? Ha? Sino ko matireklamo na? Siya? Saan siguro? Awam mo tamo kabasol ko kingkuan na. Apay ko mga reklamo na ngay, kituyang ko dayta. May nakainreklamo ni Marituyan. May nakinreklamaw? Taapay ka na. Kupitam ka no. Ha? Saan laan na minsan? Adun adaras. Ay, saan mo ta? Mabainak mo ta, mangkupit kingkuan na paray. Apay ngamin na masapaw nga kupit ka. Saan ko nga rot ako kupitan? Agbiro ka iti kwartam. Tapno ada gastusan no ada kayat mo agatangan. Ay, makabannog nga rot trabaho paray. Ay, di mo kupitan ni Marituyan. Kano kupitam, ipapulis na ka. Imbaga na day ta paray. Kaya no maminsan pa nga agpulutan ka iti di mo manok. Ipapulis ka man. Manok nga ipagbagam mo paray. Ay, tiniliw mo di manok ko. Ay, manok mo dayay. Ay, diyak mo ah. Nabayag ang binirbiro ko. Dinamag ko pa'y nung nakita. Kudweng, nagkakakaok tapay. Imbis ngamin nga inamin mo at tiniliw mo, naglibak ka. Iso arumbangkan ka, kahit ipapulis. Ay, unay kamutin paray. San mo takas ta ah? Manok only, ipapulis na ka. Manok unli nga. Nakamanukan ang manok. Ha? Imbag kumamit no manok mo. Ay, Yakla nagtagtagari ini. Gaputa agkumparita. Ang no ulitin pa. Walang kumpa-kumpare. Ipabalod ka. ay, makapanervyos ka mo't paray. San mo takas ta ah?
Diyan ko nululitan paray. Tatabadaw. Nagadot yung labas ang manok dito yung abay tao. Naglulukmag daw. Ay, diyan kaya takitain ko araw. Tabay, mate. Ay, sus. Delikado akon ka ni Uncle Mau. Winarningan na kon na minsan. Kasta ka day. Wine. Iso ajak kaya tatalyawan da kita manok. Di nga rod balasang tikitain tatatabadaw ha. Dahil oh. Nagsiksiti pan nagnanaaw. Wow! Witwew! Kita makumit kita kanyak ni Nana Matuyang. Ipatalyaw mo pa ilang magkanya na kita babalasan. Ayaw na niya. Agawid akon. Narigatan no may nakpailayaban ni Nana Matuyang dito. At danto manan awi na pangaur. Ay na, tatabadong, agnakam ka ngamin. Nudakas, saan mo nga aramidan? Ala, sige. Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Aray, naggagit mo ni Kwaro kay. Apa anak ko namda taparay. Idi kalman, nakita kag linlinay, dita igit ti kalsada. Ita, agbalbalsay, kiji balayaw. Ay, imala kanya. Numalpas nga agbalsay, anya nga ti sumarunong aramidin na paray. Agsakdo. Iso ti parasak daw. Anya nga ron nga nagagag nga ron. Uray jak ibaon ko, amo na ter aramidin na. Ay, nagagit at talaga. Enteng, adan paglutok, nakabalsig kan, Nalpasan na. nakasakdukan iti paginaw ko inton madamdama. Nalpasan na. Nasaya at met nunalpas mo amin nga inaramid dagita at trabahom. Itay pa'y analpas. Nay, kasano nga'y amaluto da ito'y kukod kat naibus mo't gayam dagiti Ricardo. Ikanak iti paggatang ka. Ingkagatang. Oh, daytoy nga rod ti sangagasot. Laya, asin, kan paminta, tigatangam. Sige, tagsubli ka dagos. Wen, darasam. Warog, adar aramidem. Was-wasingak da ito'y tricycle kwantay. Tama pa agpasada inton madamdama. Adda ka no pangibaunan kan ka ni uncle mo. Pinagbalsignak iti pagsungraw. Pinagsakdunak pain. Ita, ibaunak manain. Ay, mapan ka gumatang pay iti Ricardo. Ha? Darasam. Numalpasin na da ito'y aramida kantay. Una ti mapan gumatang iti Ricardo. Tawan sa bale, amay baon. Apay ka di nga agapapura ka, Kwarog. Mapaanak namin nagpasada. Naskin nga umadayuak, tabaon-abaon danti kan angkel kao. Kano si kansa, mati kanayon nga ibabaw ni Uncle Mau. Ewan nga raw, siyak matlatan ti makitkita na. Mabit lang, taalaag ti Ricardo. Oh, atoy. Dahito'y mati baryaji kwartam. Agyaman na kagawad, mapanakaon. Namin ano ka man nga agsubli-subli a gumatang dito'y tersinak, Maray. Nakamano akon asubli, aya. Nakasangapulo kan asublay. Ay, kasanuma ngamin maray, pulos ajak maibaon ni badungkaw. Nagsadutan nga'y. Uray ibaon kaw nga umay gumatang iti kape, di na kaya. No kasta, sa doubt. Di saan mapagkapkap yan? No ibaon ko amapan agaraon, nagado areklamo na, naasok ka na. Ay kat saan mo apakpakanan ano kasta? Imbag pa'y nga ron ni Kwarog at nagagat. Ay wuna, iso ti kanayon ko amakitkita nga agtrab-trabaho di tabalay da kapitan. Katwan, iso pa'y ti kanayon nga ibaon ni Maribana nga umay gumatang. No adda kumamot ka anakan mi akasta kagagat. Ay nasaya at kumaa, di urag tugtugawak laengang. Nga maomamutin ni Kwarog, iso mapanlakan no agpasadan. Tapno saan akanayon nga ibaon ni Uncle na. Anya itayon ti gatangag.
Ay, nalipatak mo tan. Day takot ngamin tanagado ti istoryam. Malipatan pa yung tigatangam. Ay, agawid ak pa'y maray. Tainak man lagi pun di gatang. Kat lagi pam dituyin Apay, masapol nga agawid ka. Ay, ijay laeng balay mi ti pakalagi pak maray. Ay kat agsublikan tuman nga rodan Apay nga awan ni Kwarog dito'y paradaan da, paray. Apay, di mo ayamaw, pan nagpasada, paray. Was-wasingan na gayam di tricycle na niya. Wain. Apay, sapsapulam na dyan nagagat ka na kam. Ada kumapangibaunak. Ibaon mo manan. Nagagat nga ron. Agpada kayo, kanituyang ko, nalaing nga, gibaon. Sino kumati sa bali nga ibaon ka? No, sana ni Kwarog. Alangan mo't nga ibaon ko to'y bagik. Ay, nagtugawa man pa dito'y paradaan na Kwarog, paray. Ilumlum mga kanituyang ka. Apay nga ilang mga. Ibaon na nga rod. Eh. Amom kanyak paray, jak kayat, di may babaon. Agpadata pare. Sa payawan sa balya, maibaon, no saan laang asyak. So, nasaysayat, ngaglimbangak. Agawid aktaw, inton pangal daw. Inteng, nalpastan anangan. Kiwin. Ito'y pay. Nakapalpaak pa yun Kat, anya ngay ti aramidem dita. Nakatugaw. Aging ingat amang kita kadagiti aglabas at tao jirwar. Adda agur uray ken ka ijay lababo. Bayam nga aguray. Agur uray dagiti iinnawam. Ay, siyak ayat ti aginaw. Ita ka lang nga aginnaw. Tatunggal malpas tayo amangan. Romwar ka adagos dito balay ajak ammo no sa dino ti papapanam. Ay, mapanak pa'y man agpaangin ijerwar. Nilatan Kwarog ti ibabaon mo nga aginnaw. Kaada nga ron, di iso ti ibaon. Kat, kasano ita taawan ni Kwarog ang maibaon mo? Sumangpit na dyan ton madamdama. Yuray mulatan kan kwa na dagiti innawam di talababo? Mapit lang Kwarog! Adakan! Ay, awan pa ni Kwarog. Saan pa'y asimbangpet? Iso asikan ti mapan aginnaw. Ay, yuray kung aginggat madamdama. Ta sigurado asumangpit. Paglutok kumalibadong kumaray, taagodo nga, ngamawan mo. Ay kat inlamangan na kamanan Ay, talaga nagsadot. Nuapay mo. Oray kano ni Kapitan. Sadot kano nilaangan Kwarog ti kanayon na nga ibabaon. Imbag atada ni Kwarog ang maibaon na. Maumamat ni Kwarog Kasanuak ngay ang makaudong no awan maibaon ko nga agluto kun agbantay di tabalay may. Narigat anya no nasado ti kabalay mo. Ay talaga nagrigat maray. Anya nga tayo ti aramidag tapno aggagat ni badungkaw. Inteng, nalpastan anang rabi Ay, win. Nabsugak. Papaitan ti sindata. Kat, anya pa'y laeng ti aramidam. Nakatugaw manen anya pa'y kuma. Di mo pa'y nainawan dagiti nangananta itay aldaw. Nainayon jay nangananta ita arabi Ay, adun? Siyak tinagluto. Iso asikamot ti rumbang nga aginnaw. Ay, ayan nga minji nagagat akaanakak. Saan pa'y matanagawid? Saan anagawin? Rabiin? Napangarod nagpasada. Ay, isunton ti aginaw no sumangpit. Di ka lamabain. Nanganam, ipainaw mo iti sa balay. Di ka man agdanag tani. Nagagat di ka anakak. Ay, agab-abuso kamutan, inteng. Kasanon, no saan nga agawid ni Kwarog? Apay kumaasaan nga agawin? Magnam na makalatan kan kuwana. Anya, birbiro kam ni Badong Mao. Ay, won maray, taidi kalkalpas mi anangan. Nagpukaw mutten akas laasaw. Ay unay moten, kasla majek. Iso kumakit ti paginawag.
Agasam nga'y, siyakla amin na tagtrabaho di tabalay may. Way na, makitkitak nga rod sumaksakdo ka. Agbalsig ka pa'y, agluto ka naglaba ka. Una, no oras ti pa nagtratrabaho, agpukaw ni badungkaw. Kat, sa dino nga iti papapanan na. Diyak man ang umar. No oras ti panangan, ay na agaway. Ay, talaga adak kalaparikot day tamaray. Isungarod ti pakaburburi-burak, maray. Dayto yan ti ultimatum mo, Inteng. Awanan ti pasipasensya. Ay, Ha! di mo man ipakipakita mo't na itabalunod. Ay, apay kit din asan. Nasken lang ang makita dagiti do ang nagdadakkel amatam. Tapno amom ti pagbanagam no agsadot-sadot ka. Ay, iwan amukon, amok ti aramidak. Anya ti amom nga aramidan. Ay, nalipata kung timbagam kanyak. Makitam dayta. Kwa, Kaibagbagak lang kan kang nalipatam adagaws. kit no nagad aduma ngamin. Kunakmet kan ka akalpasan nga aginnaw ka. Aglaba ka. Kalpasan na, aglampaso ka. Kan agkaraid ka, ija arubayan. Ay, aga, sabmantiki na aduna. Ada reklamam, ha? Awan, Ha? apay ada reklamo. Kunak ano adata. Kwa, ay urayak man di kwarog. Ay, mabalin. Taiso manan ti ibaon mo. Ay, saan? Jak ibaon, sakti ibaon na. Ha? Sika inteng. Sika ti ibabaon ko. Ah, Iso asaan ang mabalin nga agibaon ka iti sabali. Pangantan tuyang. Na, itakala sumangpay. Kaya una, panangan gaya may. Awan ti makan. Tapay, Diyak naglutaw. apay asaan ka naglutaw? Kit nakatugaw ka lang ba dita? Ay ka siyempre agre-relax ak gayam. Makarelax ka pa lang ay kit mabisina ka. Naamiris ko, badong. Anas kun asikamot itatagluto. Anya, Aginaw kas kada aglinis dito'y balay. Ha? Sa lamin na. ay sana mabalinda ito'y tuyang. Jak umanugot ang kastor ti mapasamak. Ay kat makamu ka. Saan matasyak ti mabisinan? Unay kamutin tuyang. Parigatan naklaunay mo tayo. Rombang lang. Baliwam day takinasadot mau. Ay. Tasyak. Nauma akaun. Ha? Sa lamin na. Umunag kan inteng. Anya aya ti aramidam di tarwar. ay urayak nga rod ni kwarog akaanakak. Apay amasapol nga urayam. Urayak, takasapulak. Nagad adumot ti ipapaaramin mo ngamin. Ado ayamat. Na, Ibabaon ka laang mat nga aginnaw. ay nagaduday ta innawak di talababo. Agasam day ta akangato na ngay. Nangat nga tungamsyak. Nay. Adda sumungad at tricycle. Ay, asus, si mangpet-met lang ang tinagagat akaanakak. Adan aginaw. Na, Ay, diyan na sam kwarog. Oh my God, ada mangururay ka ka. warog. Adda kagayam dito'y tersena ni Marikuanang. Nangad ka ka din? Unantay, nang restaurant ako na. No makita na ka ni uncle mo, sigurado nga ayaban na ka amangan. Kat paginawin na ka kadagiti na ornong a plato. Nangana ko nantay. Anya itayon tikat gatangem kwarog. Soup drink, nana. At itibayad ka. Uwan, mabit lang ta ikan ka iti soft drink. Oh, atoy. Thank you. Sige, inakaw na nakwanang. Antay, da kayo latan ti aginaw itinanganan nyo Iba undak manan. Sige, inakaw. Apay nga men, tani pa'y lakwarog ti paginawin niya, umaray. Ay, ningamin inteng, nagsadot. Iso ano awan maibaon ko, ni kwarog latan. Ay namaray, mapan mo tulungan ni badong mo. Na, apay kumatulungak. Kat nagmayat ti tutugawak dito'y sangwanan ti tersinam. Itay pa'y nga karasuble nga agsakdo-sak daw. Kunak nga may nga isakduan nak iti pagdigos ka umaray. Ay, mabanog matin Imbaon ko pa'y ang agluto. Takayat ko, ano agawid
Addan nakadasar amakan ije lamisaan. Kaya't mo, automatic. Ay, katuan na. Napanmot ni Kapitan iji pagsaksak duan. Nagkita dan dagiti agkumpari asadot. Na, agsakdo magaya mo ni Kapitan. Una tawan ni Kwarog ang maibaon na. Nga ngay paray, nakasakdukan. Ay, maudin da ito'y. Tanapunok mo tang jay drum. Ay ka nalpas nga ro din na, titrabahaw. Anya nalpas ka, no agluto akpay. Ngay, apay, agpadpada talaki din, tararamiday. Awan mo ngamin ni Kwarog nga ibaon kon. Siyak paray, nung amin sa anak nga agtulnog kinituyan ka, pang-urin na. Mabaling ka day, tagreklamo paray. Ay, ireklamo mo nito yang mo. Una, tanaglay nga gibaon. Ireklamo ko sa mo ni Banang Ang, paray, Hmm, pangireklamo ak ngay. Iso nga agtong paltan sa latan. Badong! ay sas, pukawan na kung nituyan ko paray. Nagbayagkan! Ay, ano? Agawin ka na! Wine! Agawid na kaon! Ay, Inakon paray, aggagagit ka wine. ay, uray si ka. Ay natatabadong kan Kapitan. Saan kayo ngamin nga agsadot-sadot? Laglagi pa nyo. At ikinagagat, ipaay na tinamay itibyan. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Inteng, napan ka di ije barangay hall akas tati itsuram? Apay aya? Anya ti itsurak aya? Ay, kita man deta puruntong mo. But lang arudan, ngam nagaygayad pa'y tamaysa. Naimbag man ta dinilaw mo. Sa pay ada kano umay abwisita. Ay di mo man ibagbaga abwisita ti umay. Ha? Bisita kunam, saan kat abwisita? Ay mabwisitak nga min no maminsan. Ta saan nga umno? Ti umayan da iji barangay hall. Apay ang mabwisit ka kunam. Apay, anya kumati aramiden da ije barangay hall. Umay da dumawat iti tulong. Akasla da pundo ang maitid kadakwada. Papanamba daw, agsuksukat kamal. Jay mo't pagbadbadom ijay bangkag day ta imbadom arumwar. Man ano kumangay, nalaban Mike. Kababain nga road amapan ka iti ayan dagiti tattao akas tatibadom. Apay, uyawin da yan, nukas to'y tibadaw. Adda na uyaw a tao. Uyawin da ka ano kas tatibadom asumango kadakwada. Kababain. Apay, kumakababay ngay. Kumaano na ang dudak, ang saan Mike? Malang, ditakad. Na, pimanaw latan, uray kumano saan adaan tibado na. Ay, una yun aya, adda pa'y takop jay jacket na. Nakitam ka din ni Kabadong, Maray. Naglugan mo't iti tricycle. Nay, apay nulimugan. Saan nga ta amabain akas jay ti kawas na amapan ije ilay? Ay, uray ni Inteng no daduma. No saan ko adilawan, saanan nga agsukat? Ngam no maminsan. Adda na uyaw a tao. Day tangarod ket ti kayat ko aliklikan no maminsan. Jak kayat nga uyawan da ni Inteng, takapitan ket nga rod. Ay, wala. Tapno maliklikan ti pananguyaw da. Pagbadwom laangan iti mayat akawas. Iso abas tarumwar, kitaek no nagsukat metlaeng. Nay, anya day tayo sangput mo. Naggapu ka kaday ijay ili akas tatibadaw. Apay, kumanukas to'y tibadaw, kinadalos mo't ako na. At dadagiti nakadisintay, ang tinakaw magayam tinggatang day, tikawusda ng ina. Pagkunaamot at tinakaw. Adam among nga opisyal tuyang. Naglay nga kurakaw. Ado nga agpaiso ti proyekto na. Ngam ado mo ti kickback na. Kurakot na jayain. Tangiwat mo, mangag ka ti akin aramid dita. Kawa mo inag naganak. Kin mayat no manggag na.
Baring agbalew. Sa bagay, maibilang abasol ti panagkurakaw. Ay kituwi na. Panagtakaw, kin pananglukot ikas siyang aramay. Pagka nakita ka babae ngay may dito'y barangay haw lang kahil. Asino man ang dayta bisita? Saan ko nga mau? Nagsirip lang mait. Di talang arubahan ti barangay hol ti nagpatinggan na. Nakadisinte wano saan? Saan matangkail? Ordinaryo lang matikawas na. Agkupkupas amaaw nga dabot-bot iti gurong kang gayadan na. Nukas ta nga agkupkupas ti maong na. Kaawatan buwisita data. Ha? Imbag, tasaan nga imay dimawat iti tulong. Urayik nga rod no umunag ngam saan mait. No anda sumungad asaan anak kadisintay. Kaawatan buwisita. Iso adi mo papaod na ganun. Adda babae ijerwar, kapitan. Kitkitaan na dagiti ubing agaayam di tarwar. Nakadisinte wano saan? Apay no nakadisinte aya. No nakadisinte, pauna ganyaw. No anyat gagara na. Ang mga no imbaon ti may sangay nga ahensya. Wano saan kat opisina? Maawata kon, kapitan. Ngam no saan adisinte, saan apaunogan, kasta kaday. Wala ta ang mga no umay dumawat iti tulong. Ang mga no buwisita only. Pagbalinin damot ngaminin a pagdawatan iti tulong ti opisina tayaw, kapitan. Gaputain waras ko ide, di intagdaarasyon. Ipagarup da nga adupay ti indulin ko. Iso nga rod ka. Iso matan ti umay da subya-subyan. Dapay nang ibaga nga agrup-rupa arasyon kano ti kabildatan. Kumaano kasta ti aramid tayo may ngam samot. Mangiram-raman da kita. Tata, mabalin ka di tagdamag? Anya ka di day balasan ka. Ado ka di ti marigrigat dito, tata? Ay, adu kami balasan ka. Apay ka day. Ada ngamin kayat na ti tumulong. Mapan kayo dita barangay hall, tadamagan nyo kadagiti opisyalis. Agpaiso timbaga, adu kamay marigrigat ditoy. Napanak ditan, tata. Angam didak masango dagiti opisyalis. Kinita daklaeng, ngam didak inkaskaso. Nay, apay nga akas na tinaramid daking kabasang. Agtulag tang tata. Ibagam amin kadagiti marigrigat, taumay kayo amin dito igit ti kalsada inton bigat. Ada itad ko. Sige, tabagak amin marigrigat, basang. Asinaw, di kinasaritam itay ijay igid ti kalsada. Ya, magaya man din na, magtinagan na. Basta ko na, ibagak kanaw kadagiti marigrigat. Tamapanday, di igit ti kalsada intun bigat. Tada kanu itid na. Apay ngay, adi na inyo man kadagiti opisyalis. Ay, jak man amaw. Angam kunana may tanapang kano dita. Angam di da magkano inkaskasaw. Apay ngay, adi da kaskaso. Ay madimot ati kasta nga aramid da. Ay, mas dawa nga raw, timbaga na. Makumikom da kanaw. Iso adi da sinangaw. Anya kumangay ti pakakumikuman da. At dadala ijay anak katugaw. Adamit ijay titanod. Kagawad, kin kapitan. Ada kumamit ng sango kingkwanan Ay, agpapadadalakit din, adi nang sango iti dayjay a babaay. Imbag ta nagkita ta maribanang. Maday tinaramid dagiti opisyalis di ta barangay haul. Apay ka de, mare. Anya tinaramid da. Adda babae anak kisaukin ni Badungkaw. Imbaga na nga ibaga kano kadagiti marigriga, ta umay da dito'y igid ti kalsada, tadda ito da. Ha? Sino a babae? Apay adi nakisao kadainteng. Day ta kano ti dinamag ni Badungkaw, no apay adi nakisao kada kapitan. Amam tinsungbat ti babae. Anya tinsungbat na, mare. Di da kano ingkaskaso ti babae. Iso ani Badung kung adda iti igid ti kalsada ti kinasauna. Kasta ka de. Ay, kasaok tuman ni Inteng. Apay nga adda kano imbay a babae di ta barangay hall. Ngam diyo kano matinkan kano.
Asino kumaday ta babae? Ang mga no, buwisita manin. Dayta ket timadiken ka. No adda umay ijay barangay hall, damagen nyo, no anya tigagaran Kasanungay no umayla dumawat iti tulong. Oh, Ay katulungan nyo no adda lakit di maitulong yo. No adda mapan mangala iti dokumento, alisto kayo, tagbayad. Angam no saan ngagbayad, di yu ikan kano. Ay, madimot ati kasta. Rupat kwarta kayo no kasta ti aramid yaw. agsublita man iti ibagbagam a babae. Apay, asino da jay? Saan kano adinamag ni Pari Badong tinagan na? Ngam, adda imbaga na kan ni Pari Badong. Anya kanungay ti imbaga na. Imbilin na nga ibaga na kano kadagiti marigrigat, tama panda ijay igid ti kalsada, inton biga. Asino nga tati babae nga imbaga ni antim nga umay inton bigat. Jay siguro babae ako nam abwisita, Uncle. Adda nga agpaiso babae asirip-asirip edi na minsan. Nakaragid mo't ngamin. Kunak ano umay dumawat iti tulong. Bagamot nga minasaan ko apastrakain, no saan adisintay. Jak mo ni namnama asaan mo't gayam abwisita dya daw. Adda kano itid nakadagiti marigrigat. Anyay nga tatiitid na. Anyat amok pa'y. Di na tayo mo't kinasarita. Sikamot nga minanggal. Imbagam ano saan adisintay, kat saan mi apastrakain. Nagsimplin tumot ti kawus na. Kunak ano saan abak nang. Milyonaryo gayam. Ngay, si kamagayang balasang gaw. Ado ti imay marigriga dito igit ti kalsada. Nasaya at tata. Pagpilaan nyo ida, saggay sa amapan umawat itirasyon iti ayan ti truck. Sakbay nga ingkam umawat. Mabaling ka di amaamuan. No naggapon na ti rasyon, basang. Naggapo amin kanyak dagitoy, tata. Kaya't ko nga minatumulong kadagiti marigrigat. Anya? Iti kasta atak-tak daryaw, bak nang kayaw. Nagtaod ka na kayo ti rasyon. Apay, tata. Gapo ka dita sa anak adisente. Iso adi kay mamati amang tedak itirasyon. Ay, jak ni namna, mabak nang kayo gayam, basang. Agasam day tamay sa trak arasyon nga iwaras yo kada kami ngay. Impaw it dagiti kabagyak dayta, tata. Iwaras mi kadagiti agkasapulan. Milyonaryo kagayam ading kaw. Uray kasta ti panagkaw-kawasyaw. Agiwarwaras iti rasyon ti babae asirip-asirip iday, kapitan. Baknang matgayam dayjay. Uwan nga raw. Ay sus, mabainak pa yan nga agpakita. Uray siya, kapitan. Imbagamot nga min asan apastrikan no saan nga aglanglanga ang naggapoy di opisina wano ahensya. Kasi mo nga mintilangan na nagsirip ijerwar ti barangay hall. Kasla mo marigrigat. Bilibak mo't iti kinasimpli na babae. Milyonaryo gaya mataaw. Nakitam no anya dagiti iwarwaras da. Napunno ti dakkel abag. Agdamag aktua no anya tilinaon ti bag. Napuno? Ay agasam nga ti waras na no napuno ti may sa abag. Madlaw anadagsaon. Tamarigatan jay barito anang ibagkat iti inawat na. Maray, anya ka di tilinaon ti bag nga inted ti babae. Nagadaw maray. Adda chocolates, groceries, imported pa'y gayam. Impaw it kano ti kabagyan na ije Amerika para kadagiti marigrigat. Imbagman, Maray. Nakita mi dayjay a babae. Ipagarop ni kapitan a dumawat kano iti tulong. Nagsimple nga ti kawas na. Ay, madeti inaramid yo, Mare. Kinasauyo kumaa, no anya ti gagara na. Saan kat abinaybayan nyo? Ay, wan nga rod Kamalay, ngagpaisaw. Gapo ka daw tanibadong ko tinapan ng ibaga kadagiti kakadwa.
Ninayunan dati inted da kada kami kinni badungkaw. Ay, kasta ka day. Ay imbag man. No saan akinasaon ni badong ko itinasaya at dadya babae. Ay awan ko ma at tinaawat mi aras siya. Chip, awan mo may nakipila kada kayo di barangay hall. Mabain kami jipaut. Idi ngamin ima iji barangay hall da dya babae. Impagarup ni Uncle mapandumawat iti tulaw. Isuasaan mi nga ingkang kanaw. Gapo ka day, tasaan nga aglang abak nang? Kaslakastan ah. Ay na, Chip. Saan ko mga ibasar iti akin ruar alanga? Sakbay akalangan ti may sa tao. Itala nga maamiris mi ti kinamad iti inaramid may. Imbaglakid din tanagkita kami iti igit ti kalsada. Iso na iranod ka mat iti inwaras na anasyon. Wen, Chip. Inteng, made ti inaramid mo. Ah. Imbagam asaan nyo apasterkan ti saan adisente. Ay, bak nang matgayam jay saan yung enkaskaso. Uwan nga rod. Ay, awan lakit nga rod inted na kada tayo. Ay, sus, pati dagiti kadwak nga opisyalis. Saan ngamen ati akin ruwar nga arwaten ti panghusgaan iti tao. Anyat kayat mo asawon ngay. Saan aga puta simple jay tao kat saan yon nga italtalag. Ah, Uray simple, nubak nang met ti panagpuspuso na. ay, sa bagay, wun husto ta ko nam. Saan ahusgaan ti tao? Babaan iti kawis na. Pudno dayta. Adda nagkawas iti napintas, ngam rinuker matgayam ti aramid na. Kabailan na timang luko iti pada na atao. Uwan nga rod. Manipod ita. Ikato kunti ugalik amang husga. Babaan iti akin roar alanga. Nudikit iti kaunggan na. Ay, kapitan! Pudno day ka. Saan ahusgaan ti tao, babaan iti akin ruar alanga. Nudikat, iti kaunggan ti may sa tao. Hala, sige! Didan, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, kapitan! Teng, teng,